Iro tapae okui adie mak dimola. Tapi iro tapae deniah katani. Tanya idi punna. Puang Allah Ta'ala. Onronna napatama ya sangi tapae okui adie. Na iro tapae biasa makanja-kanja, biasa madodo, biasa totak desisang. Iya ko makanja itapa natai dani pakasiwiangi. Madari de panatama loroy makadama de panaloro. Mena sa dilo masigi mas sampajang. Iya nang katau makadawi loro bawas sih. Ito madodo-dodo tepan nanya tu. Iya madari tasela kok bang itu weh. Tama si betul kan begitu. Iya na sampajamo salan nih. Iya na puasa natai salan nih. Iya nendre na haji tau mampu salan nih. Iya riasa salang mapasusak ka salang. Namode na suku iya limaewe ya samopi salang. Yang penting na ngakui manamoy. Ya jangan katu tahu pak de na sampajan na sama makutumi. Dito ko kamput tadi. Hah? Mereka iya apa duan rupa tu tahu de na sampajan. Angka tahu de na sampajan na sama nangga memang sampajangnya de na waji. Tahu make tu de na wadi ya sampajanga komate pemali. Na sama kapere. Menurut hukum agama apa ia nangga sampajangnya dena waji kapere itu, tapi ia kodena sampajan nasaba makutumi nangga mui waji sampajangnya nalami repah soalnya mas sampajak wah agak jaro galunge kabo makiro to marepah tania kapere tapi yasang itu pase kemudian makadaka onna asal lengan ya pita pato kemudian tepak puang Allah Ta'ala mah kataniwi okui ati na taro tanya idi punna jaja jalalo takada iya na atama tepak na puang Allah Ta'ala tau taliwat-liwat nanya tu de na wat dingi pau mah kada iya atama tepak de makada agan ni tanrai angkat tanran atau matepak pak de na pita de ni tay mata aga pale wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ayat rampi wa idza dzukirallah narikku itapui asanna puang Allah Ta'ala maka Allahu Akbar wajilat qulubuhum bergetar hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nashhadu Rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasiran qauluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rush wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak Camat beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir, yang kami muliakan Alinato Malabita, Bapak Kapolsek beserta seluruh jajaran, yang kami muliakan sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, dalam hal ini MWC Kecamatan Pituriase dan juga MWC Pituriawah sempat hadir. Kemudian yang kami muliakan sahabat Kakanda Ahmad Solihin Halim sekeluarga, Bapak Haji Abdul Halim serta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para asatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim,
dan seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ya pegalebih sinina tomatoku manang yang kehadirin. Aku tahu berupa emang sinina panitia pelaksana peringatan tabligh akbar sebenarnya dalam rangka halal bihalalnya. Alhamdulillah napasi taruh paki pong Allah Ta'ala rilalana iya on roma barakai nasabak iya tu masih mapunai dua telu barakat dena tama tu masih tawe nareko dena makanja tepat nalori pong Allah Ta'ala. Innama ya'muruna masajidallah man amana billah. Jadi sitongan na tu tahu angkai angka makmur kang ni masigi tau makanja tu tepat nalori pong Allah Ta'ala. Iya ro tepat okui adie mak dibola. Tapi iya ro tepat deniah katani. Tania idi punna pong Allah Ta'ala. Onronna napatama ya sangi tepat okui adie. Na iya ro tappa biasa makanja-kanja, biasa madodo, biasa totak desisang. Iya ko makanja itappa natai dani pakkasiwiang ni. Madari de panatama loroy makadama de panaloro. Menan sa dilo masigi masampajang. Iya nang katau makadawi loro bawas sih. Ito madodo-dodo tappa na tu. Iya madari tasay la ko bang ite we. Tama si betul kan begitu. Jadi si salah tuh salam tau matepa takwa kemudian ihsan iya ko ihsan bicarogi nama pedeceng dia naga cautanre innallaha yuhibbul muhsinin iya rupong Allah Ta'ala na poji tau mapedecenge iya wana ihsan takwa Iyawana iyaro iman, iyawana iyaro selang. Yaitu ampai puasa tau agayol 5 puasa tau matapa ya ayyuhalladzina amanu tau matapa yoli untuk mencaji aga, mencaji takwa. Makanya makadai la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ya ro tau yuli puasa tania tau magala tania. Tania tau mawatange tania tau madisinge tania. Ya yuli puasa tau matapa. Makanya katu tau kuirite modele na maka dodong namojok ke maka dodo tapi magala puasa. Angka tau puah maka gala tapi nape tetek 10 titi ni ulun angka tau mah jadi tepat mi wangi tepat jadi na tu ampai tau matepa noli pong Allah Ta'ala pada itu tau mak jumae ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah tau matepa itu mi iya cek dia jolo bahasa iya kumah kadai teh selang sahada puasa sahada sempajang puasa sakka haji iya riasa ngasalangang iya na jamai teh iya rosalan nih iya na sempajamo salan nih iya na puasa na teh salan nih iya nendre na haji tau mampu salan nih iya riasa salangang mapasu sakka salang namode na suku iya limae iya samopi salang. Yang penting na ngakui manamoy ya jangka tu tahu pak dena sampajan na sabak makutumi dito ko kampot tadi Mereka iya apa don rupa tu tahu dena sampajang angka tahu dena sampajan na sabak nangga memang sampajangnya dena waji tahu make tu dena wadi ya sampajanga komate pemali na sabak kapere menurut hukum agama apa ia nangga sampajangnya dena waji kapere itu tapi ia kodena sampajan nasaba makutumi nangga mui waji sampajangnya nalami repah misalnya mas sampajak wah agak galunge kabo makiro to marepah tania kapere tapi ya sangi to pase ya sangi to pase salang madosa lopo
Biasa kiruntu pasampaja loboto. Iya na riasa salat tapi to pase. Iya tahu makewe de na kapire. De tidak kapir mutlak. Pase mi sanna. Iya tahu make ko me masampaja ngisuro itu ba. De to na perlu masahada. Apa ya ko makadaki kapire mesti pasahada ipemang. De to isuro mi toba napa makasiwiang. Iya. Jadi na riasa to pase ya sampaja ngamo pa ya tu te ko mate to pase. Jadi aja tak kada ide na sampaja lanu aja na niya sampajang ko mate de. Kecuali nangga isampajangnya de na wajib. Selenginya. Iya ko pakita mata tu ya pita mana nga sampajangnya tapitangi ko sampaja perlu. Sakka talaporo tapodangi ko talingi te katabi tatarima yang asaka ko. Yan tu ampai to mata tariolo koloi masara sakka pitara aga nasang. Tatarima yang asaka pitaraku perlu iria sunna iridi. Dia sama korodi nampak guru kan anak mundri to menatu makraba mani tarimanya angka lalu nama koko ade naga ipau transfer bawa mani de naga kalimat langsung bawa mani kada titiuk tama nih tidak ada lagi akad jadi pedek modern nih kemudian ion nak ko selanga pita manang jadi pitangnya selangat tak ya sangnya selanga apitangnya les masampaja ya ko sampaja perlu yang namo ko sampaja sunnah akali cuk-cuk buki makanya ko rahasia ina tu ampai masarola bisa sampaja sunnah ko kui boleh ijamah maka dia nabi talata ja'al buyutakum maqabirah aja mu pancejiki buruk longi bolamu monroi mi bam matinro pa itu to matinro to mate to mate kate ko matinro mate na nabita makada tapak beli tu nabita ko makadaki de demi na mate lepu de nasawa iya tu tau matin roe de gaga ulena ya sangi tau mate nasaba taraka iruhna iya mi ko tau mate materu de ni parewa ruhna iya ampai tapakan jaki dot takomeki matinro mate materu kai ha iya pakan jaki natu nasuri nabi ta pakan jaki bacai pakan jaki jenne ketomelo matinro iya pa itu jenne itu perlu lada nasaba yang kamu jenne nate natinro nama te hilatinro nama ke nabi ta mate sahi tomelo jokka to mak jenne iya kota ko kacalakangi ko langin atau mate salama kitu sabak nama teki dalam keadaan ada wudu ya sakaratul maut te jenne kitu ajak kam mahana mau pa inamati lalan ka jenne nah iya itu kelebihan jenne jadi aja tak kada kong katau aja mana mu jenne kide makanja lah da tu jenne makanja kong katau de nasara jenne iya kemudian maka daka onna asal lengan ya pita pato kemudian tepak puang Allah taala makatani okui ati na taro tanya idi punna jadi jalalo tak kada iya na atama tepak na puang Allah taala tau taliwat-liwat nanya tu de na wat dingi pau mah kada iya atama tepak de maka da agan ni tanrai angkat tanran atau matepak pak de na pita de ni tay mata aga pale wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ayat rampi wa idza dzukirallah narikku itapui asanna puang Allah taala maka da Allahu akbar wajilat qulubuhum bergetar hatinya makanya supaya masih kita paham payah ko masyarakat bergetar nulai matengah tapahang maka biasa mana ngi kalolo toh di makunre biasa ki anak darah di anak darah kong ka kalolo biasa tapujila ndak nei tapuasan namaga di na perone mi maga kong ka anak darah malah ndak tapuji na tapui tesan nama kadai Maryam Maryam tapang ka pulok ilalang napa ita puasa na tapang ka koti kedo ayan na riasang wajilat qulubuhum bergetar iya na angka tau na kada pak bange Allahu akbar na de na kedo ko pada yon na ku ita pui candrinna tanya apa tau matapa iya tatesnya leta maga atita ko makade pak bange Allahu akbar kira-kira maga
Iya kode pagagak kedo berarti tanya kita matapa napai selang. Nah, maraji-raji ni kapak di. mamula ni makadawa maraji tu pale. Buana salah tepa agak takwa. Ia nampai surat tema puasa siulam mi ijami tema puasa pak. Ia ko makan jakmoi puasana aish mancaji takwa memang kaya sa takwa pak makuye ya sange takwa malah ndak mati ka pole rilalana anu angkai na pigau rilalang atu tunggal dinona berkaitan dengan masalah agama walingi contoh ia komandre subuh tawe nangka nanre kolimanna angka mo pasi jepu ko panewe nabate ko masigi tanre gaya ro si jepu de apa makadaki ya kota mayananre de nasa puasa aku makotoro koto buka angka ni bepa ya katani angka to ni teng es buah ya katani tulita aja ni tek bang magi nasi salaci di menije tu menne de to gaga tau mita ko gan rusuk bawan nih maka kira-kira makadaki na ci di menije romane makada ide iya na de na batau batali puasaku iya kene iya na pake tawe pae koma balui maka da iya ko kurangi timbangan na de na tarima ipong Allah Ta'ala matimba-timbang pangaliga bae de na pakurangi mana ru pake pagawai de na tanda tanga ko de na sasuai jumalana iya na ru yasa takwa roh iya na romelo ibawa pada ko tumapuasa may kataniki iya ko masampajang mga ribi kisian rakam iya ko mati lampu siyaga magi na talo ko mati lampu siyan rakam matan na dua na dito ka mitay makadanaita ka po nga latala iya na riya sa takwa makadana mo makalicu buku kenro tatatok ko na kontrol po nga latala de gaga de na risaliwan na pagisangan na po nga latala makanya tu tau mapuasay kumeloy makalasi magampapa yan alo majen sampajaloro akataluy makalimomo dua na macidi minaluan na de gaga misangi na de gaga misangi tapi mana sanesa makada ina iya na tamanya batali na mo masika gigi mi tau to padahal dia na marigaga mi tau makoto ni tu tauwe na reko bertakway iya na anu de na manas sa mi tau memang pak depe ko bolana haya mo anu nga itu de ule tu pertanggung jawab kami iya na yasa takwa padale ba tau mapuasa itu lemo kira-kira tanya aja tu bawa ngoko tahu na moto ko lah na moto ko ba ini pak ya kong kadi ipol yang aja ni subuh sesa aja makunre makoto aja tala subuh ini nala kaita pangkat tu makunre macam masapadu matinro pilake na nasapadu ina de to gago ko jadi itu yang takwa ya komendrei engkau pacidi ya sena takwa mahkadai ihsan iya na poji po Allah Ta'ala iya ko takwona ya ko ya takwa itu iya le dalle dari arah yang tidak disangka-sangka maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja nigi tau bertakwa lori po Allah Ta'ala ipalappa ipole sininna anu susah engke noloy yaj'al lahu makhraja wa yarsukhu min haitsu la yahtasib ya lengi dalle puluk kode na sana sanai maka dalle pule kega dalle magalete bali galuna mapiara bale na bosilopo lempa ruba pitau galuna tel lari mana lo ko galuna balena yan tiasa dalle magalete bale kaya tu maka na balena bali galunge ade iya ro balewe macio kowe kayak gitu loh ya midi oko kampo tadi itu berani male maka dia nak balena bali galunge ya ro padahal dalam hukum itu kita punya iya rubah isalona tayo na tamo ko cek data hay ini pun na digatan rana balemu makiro pada mo iya tu ko to mak bali bola iya tu takke po lari loko bolata
Biasa tuh kata mak beli bolo kepala wangi ngemon perbatasannya tuh angkat take nalo ko bolata na iya rumah buah anu tas itu kan nanya tuh nasaba iya ro ura na lari lokoti tanata tapi den rule palaba ini pak makaraki na anun na tahu makiro itulah budaya timur kanjak na hiruidi ada tahu polewe Sulawesi Selatan idi ogi luar biasa. De namin le palaba ya rumah kada de anuta pak me kami toje tu bali bola daun namin nalengi sisan na mabu ya rojolo na kodo bali bola seke de to gagok ko ya nang ka bali bola makor bacangi surayasi bu masih jama kapu jadi itu kuncinya. Ina pujila da tu po Allah Ta'ala orang bertakwa itu ya dale magalete istilahnya rezeki yang tidak disangka-sangka wa yarsuku min haitsu la yatazib itu ya lengi dale kemudian si tingkah ya sekna we ihsan asanna ko gamai maka dai bicarogi nama pedecing kiya sama pedecing anu masalah yang enggak makanja kaya saro makuye kong katau maseke abas sakit nah yan nariasam nang kabali bola taliwa seke na tulitaling niya gaga iyo puti di kapa ko maseke bali bola to makadan to siya kaparanga marana chau ang katau makada de si sele mo je la yolo kamato tu matu nang kalau pakacin na to ko ay de jadi ya sangi ihsan itu iwala ijae mancajidecing yana rosipa na nabita waktu nai rempa oko taib na lo malakul jabal lawi malaikat na bulu podangi nabita maka de illau do muku Muhammad masaranya waku mita ko illau do muku ko Allah Ta'ala naiya palutu ya bulu lo patapai mana ngi rote rempa engko aga na sanabita ai de na utus suka Allah Ta'ala de untuk makasola untuk mapedecing hi de mi aronis sangi makada decing ubawangin pai makoro ya kode ule pasallang ya rumah kokoi anak na pamatu na jajeng ya kode nule sallang ya anak na apo na pamatu itu kanjak na pak danduangan na nabita gara-gara ya na ropak dongan na nabita gaga kariste monro kotaib coba salang ya ko agasane masere ingka 13% itu Kristen kokit ya kok taib de itu doanya Rasulullah jadi ya kong kapamimpi makoro pak de na pajay paujana kada de mero kasi nisang makada de cing utarongang ya na tu pamimpin sipak na nanabita na pun na itu iya tapi makanya toje tu kutulina paujaki tahu iya nang katau tuli paujaki asam paja sunnah ni tilau dong nasabak makde nabi tak orang yang teraniaya iterima pak dongan na tu at terima kasih ki kong katau paujaki nasabak langsut tu tembus pak dongan ngemen langi aja to sia tarewa to balasi maka malada paiko de kasempatan minalengi maka de patasaupu iya ko angka tau paujako ya tau angka tau aniaya ko sitongan na ya tu tau aniaya ko lalam minaleku puang Allah Ta'ala supaya terima pak donganmu nah, apa iya pernah tembus pak dongan natai kalau teraniaya nang katau de gaga paujayo ko tu kampung ai majato tu apa matengah-tengah iterima dong itu ya pokong karena tafsir ya tiki kanjak itu di makoto tu kode cengi jama tentang ketantangan pada mi ko masigi mako yurus uwe kapatu tantangan pak itu ko masigi madu padu patau pak pada mi tu pengurus masigi katau tu tau ya mi ko rapa itu nangka iya ko rapa angka tu maka gala mak beres saran sisa nama jama teh tak dengi angka tu tau mako tu angka tu kasih tau denang kana mate tapi alena mana jamai angka iya angka tu tau tasiru paminisang disuruh mapuni radio nasa dewi segera keke pesak suruh map pejalan ngasih dia nisangi saja pemjam nasa aku mapetu lampu macam waktu iya jadi madu berupang makanya tuh mandar rupa makanya tuh kemasigi madu pedupang angka gonci pokah angka gonci pas angka to goncing Inggris kayak goncing Inggris kita kira goncing Inggris nah mau bau si diletuk bau 20 nalamanang
angka panitia masigi makoto lena to mapatu AC lena to masering lena to matu tu lena to mapatu lampu lena to mapengaja lena to bang lena to kama lena to memang cajimang lena to loma balanca goncing Inggris ya tuh iya dega pokoknya lena manang angka to tu gonci pasci di mana sana jama dega mak gonci masigi bawang dega kalian lah disuruh mancaji mana saya minta uka disuruh mana saya maponco sadak ya dega sisa na jama kecuali mak buka masigi gonci pas ya tuh angkat tu gonci pokah de sisa ganis sana jama kabar biasa nak peskai jadi maka tuh jadi aja mau tak malada manu ko masigi jama maku meltiha iya mapa mulai capak na kampung lah tu capak na kampung dega masigi dega masalah apa iya pak ya ko bicara taulino mia ciori jangan pura na tes Luqmanul Hakim na podangnya anak na nasa mego mitai na ko bicara tahu kampung nasa dia tu nang kena 7 ala ko untan atau si bawah si jokangi nalai untai na rendring inapa ambok na rendring anak na rukai monri nadapi si dia kampung pada makada pole rapang nadapi kanyuara nakada tewe tahu pabilin na yatu angka runtai maka galak mata nisya mata nin reki wanang kemalalan na podangnya nak kada salah kina pak den to menre nak ya kedua di sana nak kedua napai naliwak kanyuara nadapi na tapa makada tawe be tahu pa de kaga asinyawana lemuna nyawana de menanam mita lokolo maka menaro tanah na bawa na sipak dua ye maka nak kedua lokolo de menam asinyawana na podangnya nak kada noko pe nak mata nala de gare koto dua dini nandang lokolo anak na rendreng nadapi si de kampung asawe tau mato lemuna nyawana na palalang anak na pale na maka nyaman nyawana tu dayase podangnya nak na nase salai nak ko ya yase ya pepe yawah nai ko na yase ya perendring unteh nadapi si de kampung asala manang kamanana sama ko anak-anak lemu na nyawana mana kenapa lalang ngambok na na pale na maka kanja tu dan na yase na podangnya nak na kadai tani gare na de to menre salai menre dua ki salatoy iko menre salatoy iya jok iya menre salatoy coba-coba gare nak iya gare untai la yesang la yesang kada kega magatosi de panatama ko kampo kira kata lese ko katu tau jaga melo lalo hindi ka makole batu jama-jamange ko dece de ka watak tanay na majai maka dete wadia la ko la balik tanangi loka sisan na makanja nasa capu manu na lapoto gitu ne nang masigi makoto pada itu ko ase ipasa mako mega to mato acau tulim more nasa mekeki nasa siapa aja berasi ngapa pak tahu dia nak kena ngasih mako tesakamai maka da ase nai pakai Mario ni ide engkau mau apa kau tu 5 pedisi jadi deh aja mau tanu pak maka dia kau tahu lino emelo tanu dia kagak purana iya jadi roba maka dapat kanjaki banyak untuk mapedeceng aja na tahu urusan aye maka tu pada itu mah protes maka tu kan rata-rata tu ya tu magala emas protes ya mi ko jumain nang kalau masigi maka da topi pakato bay barakallahu na patama mangulo saliwa memang di sandala nah iya tapi deto na ko kumay kampung di iya jadi maka jadi makanya upasangi dalam agama gitu Pak ihsan itu makan jalada mapedece iya aja nama kada makanja kita makade to pandita iya ko makanja itel lokori ko mu makanja to mapasiwala dece mosanna tapi iya ko maja itel lokori ko mu makanja loko alena maki bua dece ni asanna iya no riasan ihsan iya na tunah kada tau pandita ya komelo ko tama suruga masagina lalange mola tama demu antri ya dahulunal jannata salam pada kalau ko mapasa na di na supasa maje ko tolo pasay na di na pasa na moto melo lari mo ko na di mo tajang may kita masuruga langsung di mo tajang telu mo
nomor si dioto ko makasiwir ribat tu mamana tinro na teh sampai tahajud namun kami. Yang kedua wala ni deceng tau mapeja elo koriko kong ka tau maseke abasa ko kong ka tau tulipau jako ilaw daw ngi salama ya kong ka kareba makalilala tu ko tapo dak ade tau pakanja na ya tu de na mungkin mako tu eta salam itu makiro yan tu ya sa ipa pakalula atawi. Kemudian yang ketiga wajar nginran atau makin reng aja tapodangi bali bolata macicil motor idi palepa insyaallah iya asali iya magai detulai oh mata jam memang ita masuruga ko mako itu makurat tau mulai tapi yang kamu mulai ya ro de nama jita masuruga makura memang pak sisa butau dale kong kecil di ya mime gai di kong katau masesa anu na motoro na den ule pataru cicilan na lai poda me kada baluk kiru bawa ni na meli iya ro padahal haram nah harangan agama itu jual beli yang diharamkan dena waddi yalli agaganna tau mak balu na reko terdasai diharamkan itu barakna makada angka inran na kasih mena waja na takok motorok na mena balu maka datanya na harga na motorok na mena balu kagi na sabak mendadai itu diharamkan dibeli naten nabita magi naten nabita maka nabita jangan engkau menyiksa saudaramu dua kali aja musesak kaduai masussa ni angka inranna mulli sempoto ya agaganna itu agama mengatur yo pui di ipo jilada ni ko mako yo wae nasa hais to sarolopo nah nasa ni dale lopo dena wading iya na tu napalaba ite gadai okon itu nalaba palaba asange gadai jadi akong katau me bali motoro na makoro aja tali na sabab masese tapoda bani maka dade wah katan ni bani motoromu sia gadi mo butuhkan alai itu gadai dibolehkan. Jadi sebenarnya gadai itu menghalalkan jual beli yang haram. Tapi dia tu kata magala makatan ni kodi. Dia tu kata pakatan ni galung ko mai. Wah. May gaya katusat dinakan nalalang. Iya tu makatan ni galunge ang kaparsaratan na de nawat di yumah. De to nawat dia perumang mesti amungi materu salama ya katani nasaba iya konuma itawe na makyas sele manca jiribay may gani mapat di ulo iya. Jadi gadai sebenarnya itu hanya menjadikan barangnya orang jaminan dan itu tidak boleh berpenghasilan. Makanya kongka ulawan na ibu-ibu patama pagadaian itu disimpan di pagadaian, itu tidak disentuh apa-apa. Ia kolepak ni matuk di ini parewakan ipe mengulawan na, tidak boleh dibisniskan jaminan itu. Makanya ya kogalu ya katangi dia nawat di yuma dia to nawat dia perumang. Mesti amungi materu. Iya ko meki mu mai atau meki maperumangi angka sarana mesti mancaji pakkamajai pada gadaiannya misalnya tau mai 2 tahun rewat ni alina rewat ni ruang gadayata misalnya nak kata ni 10 juta na menre 2 kali panen tapasoro ni 20 juta bersih 10 juta bersih taparewakan ni galun na tawe na sabak rewat ni dita May kani mapat di ulo. Makomo garo. Oh. Walengi solusi. Walengi solusi. Iya pale kociaki nakan nariba, ang kedua lalenna. Yang pertama sewa lahan. Sewa. Biasanya sewa lahan pada ko makontrak bola ki. Iwaja makada 10 juta si tahun. Itu sewa lahan siagi-siagi selek na yalamanang.
tapi ia komandre balawe atau nalai serang, yang penting 2 kali panen mesti kembali normal, karena namanya sewa lahan. Itu tidak riba. Pada koto kontrak bola, ya nadapi si tahu alen ni bola na tahu makanya makada siaga hetto, misalnya makada sidi hetto 10 juta 2 kali panen, itu namanya sewa lahan. Iya. Yang kedua, kode tu le mulai ya rumah kada wae pemandre balawe rugi gitu. Yang kedua agak jual beli berakad, yang pakai akad mut'ah pekuyasang akibuaki perjanjian, maka da iya galunge detia wakatan ni galung tapak beli bawan nak setahun ini tapak ketaniangan, maka da 2 tahun, maka da pakuye tabalu bawan ni lokoya 2 tahun kemudian tali pemak dengan harga yang sama. Iya, namanya jual beli berakad. Jadi yakin orang surat, saya menjual sawahku kepada si A dengan harga sekian selama 2 tahun. 2 tahun kemudian maka si A ini menjualnya kembali dengan harga yang sama. Itu namanya jual beli berakad. Wat ditala aselena. Tapi tepat tanda tangan mana nih ahli warisna, itu boleh. Dena nakan naik riba, pokok nana mau 3 kali panen, dena nakan naik riba. Tapi kapan maka tani galung ni natako laparumangi atau tumai nendre aselena, maka itu riba semua. Nah itu riba 70 talu dosana, dosa kami nama bicu pada narekoto bersina dengan orang tua di depan Ka'bah. Nah ini mana purana upodak le tanya lo rusak kuya iya mah tu kok surimon de kada purana tu lo podale na tu makan do salah saya ini ya rusak kue tapahangi. Jadi itu kuncinya. Iya. Nah deto je pa nama raji ko melomui maka de melomo ka dewa katani ya, tapi wali 2 tahun. Sia tahu memang pakatania enggak, maka 3 tahun. Siaga misalnya 40 juta, oke lah. Tapi wali selama 3 tahun dengan harga ini. Tapi nanti 3 tahun kemudian mesti ubalu wali pemang dengan harga yang sama. Tidak boleh berubah harganya. Dia nawat di nabalu leang. Angka memang to akadna, perjanjiannya kedua belah pihak. Itu boleh. Man rasa nih. Kemudian saya lanjut. Jadi naru yasang ihsan ya, mapedeceng. Kita usahakan nih 2 talu tu pakasiwe pa okuilalan nagama 2 talu pakasiwe nasabari na malomo tawe lolongang asalamakam.